Nekoliko riječi o njezi muškog spolovila kod male djece. U praksi vidimo dosta različitu situaciju sa muškim spolovilom kod male djece. Kod nekih se kožica može povući skroz do kraja bez ikakvih poteškoća, a kod druge djece se praktički ne može niti prikazati otvor kuda bi mokraća trebala izlaziti. Bilo kako nastojanje, forsiranje povlačenja kožice, koje bi za posljedicu imali crvenilo, pucanje kože, izaziva zapravo ozljedu kožice. Posljedično javlja se ožiljkasto tkivo i ta kožica postaje sve manje i manje elastična. I kasnije može dovesti do fimoze, dakle do otežanog prevlačenja kožice preko spolovila. Stoga u smjernicama za njegu spolovila vrlo je jasno navedeno da se kožica spolovila poteže do one mjere do kuda može doći bez primjene veće sile i svakako nakon takvog potezanja ne bi smjelo se pojaviti crvenilo niti ragade, odnosno pukotine na koži spolovila.